Assam Power Distribution Company Limited along Aporder de Pinpen Anghoi suri hini sose chokamar anghoi kapapleng ponja phan advertisement kapatang ponja birta longpon Karbeng long life pen non hedjom ke longpon kenang sora birta RJ tha Assam government pen kedam tang apora hot kapre asai kamalong third grade and part of fourth grade anghoi sablang padoponik dan aphi non puthot kapang dak pon thulake APDCL along Birta kelong pon atengke APDCL pen kapachini pon third grade pen fourth grade chokamar anghoi aphan apor pader de pen kapacha takalu mate advertisement paklang ponik po la solong anghoi suri hini aphai sose APDCL asadang kapado ponja birta longpon Bangso sadlang kapachun ja phan arpu kapachir pon lake APSC phan pusi chini dun puthot kenang sora birta arjoi tha longri arlo voreng kabe ari sonim swatuma phan birta kemi Bangso birta kemi lake APDCL along prabjin pen voreng anghoi pharman papleng ponik po Kaddo kabe anghoi suri hini sose chokamara phai ke papleng ponik je phan apor pader de pen advertisement kapaklang ponje birta longpon Third grade and part of fourth grade anghoi chatkali engineer anghoi phanta apor isi sadlang kape do ponja phan advertisement paklang pon ikpo labang solong the kapachini pon lake APDCL chief general manager pensi paklang pon iklo News Desk report Karbeng Mama